laphana iphela uzaphuphela abantu neshola ngoba uyayazi indima ukuthi inzima kanjani. Safunda sagogoda. Washo ukuthi ke lento ke uma kuthiwa yebo ihubizo isuku ihubi. Uphuma e-university uquality uphuma hostel. Eduze. Ngiphuma ehostel Eduze mdala. wazi macingwana uthe uNjabule ephuma evarsity wathola futhi umsebenzi ukuthi ebese ema-office la wacula ngobaba wakhe waba imanager le mina ngafika empilweni yakhe uNjabule ngathi uyeke lo msebenzi lo Hayi uyeke phela yazi. Awunanga umuntu ongenisa umsebenzi. yimi ngathi mina yimfuthe ngamphezela ngemoto yami athi mina asame so resign eMpumalanga ngathi mina lento le ngemoto yami yazo culu ngambuza nathi nomculu ngambuza endlini sayindlini nami la khona eGoli mina wenjabule yabona la endlini uthi uyabona mina yazi angisebenza isidala nayi imoto esihamba ngayo saxova iBM sami ngithi mina angisebenzi angifuni futhi yini ezokuhlula wena ndoda ngoba usebantwini nje uphile ngayo Lakho wathi uNjabula undawo unamaqhinga kakhulu ndoda ngamncoma mcunda kuda kwathi ngo5 sengavuswa uyanda sambenze sama wafika resign uyeke nje umsebenzi Ibakhala belungu cingwane. ngeke bacela ukuthi ede imali Ufaka imali wathi wathi mina ucheck ingqondo ukuthi uright ngathi mina hayi lo muntu kade ikhuluma lento le bambukela le-counseling. ukuyeka kube ngasebenzi canceling mfazi njengoba engasebenzi ke waba over kunalokho yana akade ekhona ngoba esasebenza begqokiswe icompany ngesonto ugqwa amadansa ngathi ngesonto sigqona ingodo